Ekitongole kya Department of Possibilities kitwire nkyegisa empungi emyogo etari emwe n'emwe okwebisaho na munonga banyuma y'obuhwezi obutwire n'obuzihebwa okucendeera. Obwahati empungi nizisiima obuheereza okuruga omu kitongole eki zigumize ngu obuhwezi obu bubahweriire munonga. Havuyemo guhinga ubwo rero twebwe icyo dukora bamwe baracuruza Lizi yatugeze asanga turi abakene adutera inkunga atuguza imitwaro 20 tubona urushoro ruke turacuruza. Obwire bw'enyimaho nk'empungi zikazitunga obuhwezi kurwa mbitongore bingi obuhwezi obukabwija byo bwabusha konka twizire ntore bitongore bingi sente nisicendeera nangwa tumbitongore honka n'ahandi hona entasekija necendera kuya cendire nkimanyisa ngo kunuya budget ziguma ziri nko kuziri konka kunuya bwinji bw'empungi nibuguma nobuhinduka. Tubwineho ebibiina ebyatungire sente z'entandikwa kuruga mu Department of Possibilities kandi bamemba b'ebibiina ebi nabajanga baganyirwa mu kihango. Ensooka nibawaye emitwalo 2 ku mitwalo 2 ne bakola ne bazisasula kuba zine sente twagala zibazize tuziwa abalala olwamala okola emitwalo 2 ne bada ne tubongera emitwalo 5 atuwe tuba tukola ne community ya refugee tugatamu n'aba national. Ntabwo musana gutwe tuja tubika misende kuko nyine urumva izina ryacu twitwa bagore twiteza imbere turaziguza mu kwa karindwi 2022 twaricaye turabara dusanga dufite miliyoni 1 n'imitwaro 80 y'abahinji ndire mwani yetunye kwizo yetunye tuyamusente then sente zibatwire tushibogere abamemba Orukure by'emshuburo mu district y'Isingiro najango harentebe kanisa y'ebibiina ebi okuganyirwa mu program ya Dr. Deep. Kandi twenda nitwe kwatanisa n'ebitongole bindi tukarira ngo twayambe empungi kurabira mu program zika Dr. Deep grow project y'abacyara kurangwa empungi nabo batura emiture mirungi umujunge kibakweta dignified living. Gasha kwa Ruth Nwamanya.